inkulumo kaJohane umvangeli. uYesu usesenhlamba uYesu ngoba alikazaliseki idila. uYesu apha usesenhlamba kodwa ugqibezela umsebenzi wakhe beyowenza enhlamba. Uye yedwa uYesu enhlamba, but ngoku akaseyedwanga ngoba ugqibezela umsebenzi wakhe. uYesu apha akaseyedwanga. uYesu apha uhamba kunye nalamadoda ebawachwelele kwindawo ezahlukeneyo. uYesu apha uhamba naloo madoda. uYesu apha uhamba nabantu aqinisekileyo ngabo ba ikhona into ayifakileyo kubo. uYesu apha ikhona into ayifakileyo kubo, nayo yangena kubo. uYesu kuthiwa abafundi bakhe nje, ndiyafuna ukuthi ilizwe limbonile bawuphongolo yela xesha bebafaka insisi phezu kwentaba kwathabuka ikhuseli lezulu, kwavela nezwi lasentla elisithi lo mnyana wam oyintana ondikholisiweyo nguye, mveni yena. ilizwe belibabonile ngela xesha, kodwa ngoku uYesu ebedlula eJerusalem izolo, akangaye lo Marta lo Lazaro ngenxa yesimo sayizulu. uYesu ebesibonile umama nendoda, akangakwazi ukuya ngoba ufike aba bantu apha kwelabayuda bafika bengaqhelekanga. uYesu yanyanzelisa loo nto noxa nje ebefuthula ephumla phambi koLazaro, makayithilele le nto akhenza bawumuntu agithe ngokujikile ngoba abemi bana abajuda abakhelekanga. Yebo samesithandela bankwata aba bantu bamlandela abantu imagnethi ebeyifake kubo. andifuna ukuthi uYesu lamadoda ebehamba nawo nje angazange afake into onomphelo ngethi amshiye athenza ilandzisa athenza apha kuYesu waba bugqitha apha kwesisigaba saseBrithani. ngoku uthi uYesu xa elapha ezantsi kwalentili yakwa-ethu, xa elapha ezantsi kwalentili yakwa-ethu
uYesu athibane neletha athibane okanye athibane nesimele esingqalane naye ngoba wasilapha sikhona izinto ezingqalane nathi wasilapha sikhona izinto ezingqalane nathi yangqalana naye neletha noxa nje yena ebelapha phakathi kwabafundi kodwa eletha yangqalana naye yathi Jesus lowo umthamo lowo umthamo akasekho uYesu akayifundisa umuntu wayigcina okafekisa wayigcina uYesu wayigcina letha wayigcina kuwe lathonela laphuma bayanzelelwa uYesu ngoba lo muntu axelela ngaye uyamazi njengoba sabesithandayo andimazi uba ubadwe yilanto yathethwa kuJafethi esithi uYesu akamshiyi umuntu wakhe uThixo akashiyi ifa lakhe uyamazi axelela ngaye apha wahlala njengoba sabesithandayo wahlala akabaxelela laba bafundi kodwa uthengwa ngekwexesha abaxelela wathi masibuyele kwaJuda abafuna nokuqonda intoni ngoku wathi masibuyele akanye kushinga iBrithani wathi hayi masibuyele kwaJuda wathi abafundi bakhe ngoba xa ihlaniti gwele kukho abantu abangena bhiki bavukisa lakho andazi noba badisengile sina bathi zolo ubufuna ukukhulunywa ngamatshe kodwa namhlanje uthi masibuyele kwaJuda ngaba urayithi na wathi onomoya wesu wathi masibuyele kwaJuda ngoba ndivuyile sikhona isenzo ezinjalo njengoba sabethanda wathi waya njengoba sabethanda waya straight kulo Losaba xa efika kulo Losaba wafika inkundla igcwele ngoba xa kunomphanga uyabikwa elalini njengoba sabethandayo kodwa yona nto imangazayo ifamily ayipiki direction ba akuthweni kanti bayayazi balithi iqondo njengoba sabethandayo uthetha evela uYesu apha njengoba sabethandayo baphakamisa inhloko njengoba sabethandayo wagijima noma wamhlangabeza egeyithini wathi ulapha engafanga umntapheni wathi engafanga njengoba sabethandayo wabuza uYesu nimbekephi bathi nakulanto wakulo sekentuka ngoba insuku zine njengoba sabethandayo wangena ngaphakathi baphakama abantu abangaphandle balangazelela ukuqondwa uzawuthini na lo muntu ngoba lo muntu thina singabi ngoba umuntu xa efile ufile njengoba sabethandayo abasathi bawunombewu kulo muntu bathi uzawuthini na lo mlahlekisi njengoba sabethandayo masibuyele kwaJuda njengoba sabethandayo wawungena uYesu kayelapha esesithi wangqala kunye nalefamily wafika amehlo kaMariya njengoba sabethandayo egcwele inyembezi njengoba sabethandayo naye ethetha ngazinye bawulapha ingayengafanga kwethu wakhuphilisa uYesu endiqondelwa yemfihlo kodwa akhaya ngaphandle wabuza phakathi edlangalaleni ingaba iyakholwa nani ikhona abantu ba ube phakathi kwabantu uthi uyakholwa kanti awukholwa ingaba iyakholwa nani
bathi siyakholwa yaye futhi siyazi bakuthanda angavusa uLazarus wathi Yesu ayiqonda iconnected intetha yakhe nabo wathi masiyeni endlini yakhathiseka nanteta ibisithi nakulanda sabathandana bekuyo selenuka baphakama bengenile ngoba uthi nyathamathabo ngokwayo ithi masiye endlini sabasamethana yaphakama nankundla yaleta endlini ifuna ukuqondwa izafika thini Yesu bayafika endlini wafika ngoba nikutholonga sabasamethana ithi vesa lamandla uYesu ngokwakhe wakhangela phezulu ingawuthi lukhangela kuwe vale iKalvari sabasamethana yayinaye enhlanini yabantu uthi Yesu uthi ukukhuluma ukuba kakuthandaza wathi Yesu eqondele endlini wathi Lazarus phuma endlini sabasamethana wathi ukukhulula imithando imleke ngifuna ushiya ke umcimbi sabasamethana Lazarus kodwa ngamlo ngizakuyakisha bawunombewu masambe sibheke eJerusalem ngoba inkathazo iseJerusalem sabasamethana ngifapha untana kaphuze ethi sabasamethana kwinkinga zololothi wathi lapho omoya umele sawucela litwethi fondi profeta uthi ndiprofete ndithini uthi mathambo hlangana wathi umntwana moya kaThixo ngoba into kaThixo sabasamethanayo iyathetha kulanda ufuneka kuyo wathi awuthetha nesu ithi vese namandla akashaza ethi vese namandla akashaza mathambo yayilele ithambo ibele ngoba kuthetha ukwa sabasamethana andapha ngoba masudi avala umntwana sabasamethana wavale yini edlula phambi kuneseni esithi ewe umoya uthethile ngoba wona uyayazi ithi vese namandla akashaza amathambo yayilele ithambo libuyela endaweni yalo ndifuna ukuthi masangweni maKristu sibheke eJerusalem ngoba kusiya khona siye eJerusalem sabasamethana masangweni sibheke eJerusalem sabasamethana afunekanga ngoba eJerusalem beyiyo ezakuthi thina ngokwethu balekile siye eJerusalem ngoba Isaya ukabahlebeni into ethi masimbisi Yesu esekufuphi into ethetha ukuthi unaba wayefile siba uzawunyamalala ngoba uqayiselapha kwakho sabasamethana sishiya ngomhlaba uthatha uYesu ngoba uYesu sabasamethana uyamuka Yesu yagoduka Yesu yagoduka Yesu ngoku uyagoduka basambeni bantu kwethu sibuyele eJerusalem uYesu wayekasana ifumanela invitation ukaba umkhulu phongo iBrithani omhlambi besingasanga safanto hayo iBrithani ngengazange ngathakala iBrithani ayikokuthi nathi silapha siBrithani sabasamethana singasange sifumane nethethi usindiso khona ngepulpit ngesingekho lesisezindlini zethu sabasamethana sifumana isimelo sithi basizwele uyabaletha yilento silapha kule ndawo sifile ngathi kuphila imilwelo yeziphala ziyahanjisa yilento silapha sabasamethana ndifuna ukuthi yishiyela ndawo yakuyo uyela eJerusalem ngoba eJerusalem ingasakunceda iJerusalem engukhetho enganto sishumayela ngoba bawuphokolo uKristu uYesu ebethelele ngqondo usasana ngokulwa asimisanyito simisa uKristu ngokwakhe ndifuna ukuthi maKristu masibuyele eJerusalem masibuyele eJerusalem athi umuntu emkholele eJerusalem umvesithi sicela phambi kwakho sonke kodwa zami ndiwe ezinyaweni zakho ngoba
ndifuna itafula koka hlobo sami esithandayo uba nakalo mzuzu awunanto yakwenza ngeJerusalem izawugqitha nale visa ibe ngathi akho mfike ukalita fakaba unamphela ifaka lomile emanzini iphume lomile ngoku ifikile ixesha lobantu ubani nobani aphekezile uzikhandelwa useyilato ubuyiyona phambili hlobo sami esithandayo ngoba wena ungasixelela nguwe kanti izinto zakho ziyakukhanyela izinto zakho ziyakukhanyela izinto zakho ziyakukhanyela wena uyahamba nje awusikhanyeli yaphelela kanti izona izinto ziyakukhanyela bathi abantu abakubukeleyo hayi no iyakhokeleka ingathi ayisenguyanga kanti wena ushenyene eJerusalem enanto lizama uyenza asibuyele eJerusalem khona uYesu azokwazi usikhola njengomkhulu esithi uyasikhola uwethu Bawo nasemahloni asihlasa uwethu Yesu uyasikhola hlobo sami esithandayo kubantu vingwa napastor Paulos wakhapha kwamzokugqibela xa watenga amadoda esithi masibuyele eJerusalem hlobo sami esithandayo wema ngabona bangani bam wayenoloyiko lokuphela eJerusalem wathi indoda engwayo lomphingo waya eJerusalem izokwazi yenje nje wema ukwelesizwe kaThixo wathi mna ndiyaye eJerusalem yaye futhi phaa eJerusalem andilindela kodwa nokufa ndikulindile uYesu apha wayezofika thina khona ukuze sibone ukufa hlobo sami esithandayo yibridge yodibana noThixo ngoku nabona phakathi amen.